Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 121 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Dit is episode 121 van die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 121, hoofstuk 6, die groot 4, Surah 6, Surah Al-An'am. Afdeling 4 van hoofstuk 6. Verwerping van die waarheid. Hulle is inderdaad verloorders wat die ontmoeting met Allah ontken totdat die uur onverwags oor hulle kom. En hulle sal sê, Heelas, hoe kon ons dit ontken het? En hulle sal hul laaste op hul rug dra. Wees seker dat dit kwaad is wat hulle dra. Die lewe van hierdie wêreld is niks anders as speel en ydel vermaak nie. En die tuiste van die hiernamaals is voorwaar vir diegene wat God vrees. Sal julle dan nie verstaan nie? Die lewe van hierdie wêreld is niks anders as speel en ydel vermaak, sport en amusement. Ons sal julle nie verstaan nie, ons weet goed dat wat hulle sê. U verdriet aandoen, tog verloon hulle u nie, maar die kwaaddoeners verloon die tekens van Allah. Gewis, die boodskappers voor u is ook verloon en gek wel. Maar hulle was nietemin geduldig toe hulle verloon en vervolg is. Totdat ons hulp na hulle gekom het. En daar is niemand wat die woorde van Allah kan verander nie. En u het reeds sekere inligting omtrent die boodskappers ontvang. En as hulle afkeer vir u onverdragbaar is, soek dan indien u kan 'n tonnel in die aarde of 'n leer na die hemel om vir hulle 'n teken te bring. En indien dit Allah behaag het, sou hy hulle almal sekerlik onder u leiding laat skaar het. Weer dis nie een van die onkundiges nie. Slegs hulle wat luister sal glo. En aangaande die gasterwenes, Allah sal hulle opwek. En hulle sal tot hom teruggebring word. En hulle sê, waarom is daar nie 'n teken van sy Heer tot hom afgestuur nie? Sê, voorwaar, Allah het die mag om tekens te stuur, maar die meeste van hulle besef dit nie. En daar is nie 'n dier op die aarde nie, nog 'n voël wat met sy 2 vlerke vlieg nie, of hulle as gemeentes soos julle self ook is. Ons het niks uit die boek weggelaat nie, tot hulle Heer sal hulle bymekaar gebring word. Every creature is a society like you. They got mother, father, cousins, daughters, sons, communities, like the creatures of the ants. The ant is a whole community.
The elephants, look how the elephants love one another. They look after the children. They got uncles and aunts, and the chimpanzees and the horses and the dogs and the cats. All of them are social creatures, and they all have the birds in the air, how they meet one another, their mating rights, all of that, how they build a nest and then lay the eggs. All of these are social beings, and they form societies and communities like you, and they all are under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and they all praise the Creator. When the bird wakes up in the morning and says chip 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 chip, it is praising its Creator, and so on, right? Hulle het ons tekens verloon as doof en stom in die duisternis. Allah het dwaal wie hy wil, en hy lei op die regte weg wie hy wil. Sê, kyk, as die straf van Allah julle oorval, of die uur oor julle kom, the final hour, sal julle iemand anders as Allah aanroep as julle opreg is? Nee, hom alleen sal julle aanroep. Dan verwyder hy dit waarvoor julle hom aangeroep het, as hy wil. En julle sal julle heidense geloof vergeet. Please join me in the next episode, which is part number 122 of the Heilige Quran by Imam Baker. Please get your free copy of the Quran from the IDM +2731 304 6883 or the IPCI +2731 306 002607, MJC +2721 6844 or Muhammad's Hardware +2712 374 6102. And this particular copy, I got it from Jones Yunus Musa from Musa's Insurance Brokers. Please remember to subscribe, follow, and share this. Ameen. Alhamdulillah. Stay well, stay strong. Alhamdulillah Rabbil Alameen.